Izrešetao sam Antu Pavelića, dok su ga Englezi i komunisti štitili. Ja sam Blagoje Jovović, četnik, patriota i heroj, i ovako sam našao i likvidirao šefa Nezavisne države Hrvatske. Rođen sam kao pripadnik crnogorskog plemena Bjelopavlića 1922. godine u selu Kosići kod Danilovgrada. Aprilska kapitulacija Jugoslavije 1941. zatekla me na jugoslovenskoj-grčkoj granici, gde sam kao major bio mobilisan. Uspeo sam izbeći zarobljavanje, stigavši preko Kosova do mog rodnog sela Kosići u Crnoj Gori. Nakon podizanja ustanka protiv okupatora 13. jula, pridružio sam se partizanima. No, razočaran početkom bratoubilačkog i ideološkog rata, prešao sam u četnike kao borac, a zatim sam poslat u Italiju kao član delegacije ravnogoraca za razgovor sa saveznicima oko tada planirane invazije na Balkan. Razočaran saznanjem da su saveznici podržali Tita, otišao sam preko Britanije u Argentinu. Stigavši tamo, radio sam razne poslove, kao konobar i moler. Osim nas ravnogoraca, utočište pod diktaturom Juana Perona pronašli su pored Nemaca i Ustaše. Među njima bio je i ratni zločinac i poglavnik Hrvatske paradržave Ante Pavelić, koji je tamo opljao svoje saradnike i živeo normalnim životom. Odlučili smo izvršiti atentat 10. aprila 1957. godine, dan godišnjice osnivanja Hrvatske satelitske države, uputivši se u restoran gde su Pavelić i ostali zločinci slavili. U sredu, 10. aprila oko 9 časova uveče smo čekali da Pavelić izađe iz lokala, no Pavelić me je po izlasku iz restorana video i počeo psovati majku ti srpsko-komunističku i okrenuo se i u mom pravcu ispalio nekoliko metaka. Potrčao sam za Pavelićem i ispalio 3 metka u njegovom pravcu. Kad sam došao na 2-3 metra do njega, pucao sam drugi put, pogodio ga 2 puta u leđa. Pogođen je pao, a neko od njegovih je počeo vikati. Okrenuo sam se i ispalio 3 hica, stavio revolver u džep i, zajedno sa Krivokapićem, pobegao. Posle toga smo se neko vreme skrivali, a zatim sam se povukao na trgovački brod, ploveći Atlantikom, dok je Pavelić teško ranjen preživeo i nakon atentata optužio za atentat na Tita i nove jugoslovenske vlasti. Zatim je napustio Argentinu i otišao u Španiju, gde je 2 godine kasnije, 59. od posljedica ranjavanja preminuo u 71. godini života.